Jeste ljudi, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu igramo FC Mobile, rješavanje Ragnarok Selensa za maskirana 3000 gemova i igrača 108 rankovanog na crveni rank, Peace overall je 104. Tako da prve dve utakmice su ove pokazane, sad utakmica je bukvalno odigrana, ali sam rešio to pokazem kao dodatak zadnje minute te utakmice. Tako da možete da vidite kako sam igrao, da sam pobedio sve iz prve. Znači, evo, već gotova prva utakmica, druga utakmica, da vidimo da li smo pobedili, a mislim da bi trebali da vidite da li smo pobedili. Pre nastavka klipa hoću da vam kažem, ostavite like i subscribe, to je vama sekunda, a meni mnogo znači, bukvalno mnogo. Još malo pa se približimo do 200 subscribera, u nekim trenucima ste mogli da vidite tim, ako niste pauzirajte da biste vidjeli tim. Pauzirajte da biste vidjeli tim, ponavljam 100 puta, znam da sam dosadan, ali da biste mogli da vidite tim. I kako se zove, zabavite se u klipu, ovo je kao sad, ok, evo mene opet, da kažem još nešto, ovo je zadnja utakmica gdje možete da vidite da smo pobedili, znači negdje 80 minut, tako nešto, i evo ga back, pogledajte, sad smo dobili u backu, Belgija Central Mid Heroj.